Ghana adishimama owia akoto enamso ama takrabua akoko enso aprene dabre wo akyerebe no eso no abusuafo anwumere no nsia abo yamadehye ni mu nyina adwo amamakwa abadeba amansa dia tumu kasa fidie Ahenkan 3.3 FM ebutu apoema ntamu achem aboabo mame akua afrakoma batampa studios ena nwumere ene yesi enkonya de nsema wodo asem twafada Roma watra kwadwo apa Kasiebo dem atintim dia gun krata so semufo panyini waso ne mu kroje de dika na savata so waso etimu enkyeremu so ene yede enam de dika Kasiebo mu entintiman no ebi ene se yede mo beko eye asante mantamu na wo menhia south abato mpesua so endi se amanyo koretu ayeni asi anyene wanum kwa pai omso amonto ase edientia asoidan bi adwiragu nkofo so ewo enkrampuni mantem bia ye bi na enam so yebeko omaso ne ne amane boni akwakodi nkomo na yebebo wiam ewo ayamanwasemu ensoso ne adimu enkomo ayade se enrada ne beto dwa echemu se anka ne Ghana mapanyo ra John Dramani Mahama esem cha jata Bible body se konkuru chemu se woba pe obeye sachire wo Ghana mamdani mu na ne nkura bato beso ensachire ye no ene nkurofo mo so achiro madwan fa ho no yedenam Dr. Dufonso di atuja se Ghana fonya ne mugidie pa ma endi samanyoko ni tumia oh Ghana sika 7 se de tie no ensakraye ombe no ebechen ye ni sukra na sanso ana LGBTQ+ enwo pempena dia na da so butuo yakonko ho si enwo be no damla se badwafie omunyanji tumu anase womo emmongu ye dia enwasem yegusua ye ka na eye Christian Council for wonu makasa fa ho yede mu nkyeremu enam anwumere enwumewu ebiki kan woni asia dwade ba besomo se enwumere no nsia akan kase aseda wampam aseda soko dede wakona tiso babne wasi achim de dwom kwakodigwa enkoma Jubilee Hospital oboaso yase ne wasika famu yade be na etitu fiti utri kosi unase bowura onomo na kokogye wayarsa na afi sanso ana Ahenkan FM Mother's Day no ka national success celebration aba be koso na eye 14th May ampaye bedwa enioma guapono so na de Kasiebo ni twaguo no yebebo nchirimu ye chu Facebook live and YouTube search Ahenkan 93.3 FM adwenchono manem pruze yiri tisadia wasiegu no yensu yabetu yaboni Ahenkan bako tise opinfo kwakoto correction ewo Pentecost aso dem ne nan ne brawa brentu yi ne nan bako na okoto no bero no de ababa tenase Ahenkan sadia mawo ena 0594 841044 your text message and a WhatsApp or the first web be cancer near boom at the amount information centers ebru aduonum kwa duosia ebi obono mantemu ebi wasantemantemu ana dodona ewo apoemantemu na apoemantemu okọ bia do bia ho hyepa okumani aboabo aka abonhwe wa biem sekuha okọ achimetwe so zevo areboafo achekrom akwasiewua achima sene bangalo mempasem information center bangalo dead bones aka goalkeeper puto enafi aka adwini bakufo team information center no nso biem sekuha ensem na ofa Ahenkan for ye me kwaku enin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan afi nsam ni nkyeremu ani ne fiti ase enie Ahenkan FM wati wasum nyame boa me ebusum yai ne da toso dumiensa meme ne da ya ebe yai ne de ebe yai na afi bre na dua endi samonyoko ni na akwakoto santene akwakoto aba ayi nipo bedi party nanum akwa ewa afimpinu ene adunu nan me kasa yokun esanse endi samanyoko no kane na hyebedwani kane obia no ye omomampani kane obia no di womanim kane womu bibia owura John Dramani Mahama akani pense abato na eba no ebeye do or die enti nya samketo akra eno na me kire se abatoi akaka no makwakoto aba no mayin penifo be di party nanim ene wo mabekọ abato ampeso aso akọ na shebje fie akonya no penyini ba akọ wayi ni tiana ni abre pa se krodom nanso bontoa kanensem eye kane osuafo no hwe Ghana esika semso
onimnyafo Dr. Kwabena Dufo panyini na nya brepa peso tu franka ma NDC amanyuku no na no ena no ntu abomu na ode akwa kopiem e wasantemantem asema panyini ne kokan e wo ne se osi ade ba kwa e ha dwen pa e ye Ghana esikasem sikanso de se kwanchan de fe diska na ye bibia e wo wiase dodo na esika ya na de bibia obitumi ko dia wusikanti ne ya asem ne foolish case no ne nam ho na ne tikondo adwibia le nim so no de sin obitumi ko di boni bi pa sikanti ne ya katakata so na ne nanam ayi enkofo num na ne nam nkofo nsawo te sade sa na aye foolish case ne ya jama ne ko enti sika de e kasa papa ya sika ni fia o sinkwada suni ade u discuss ya momme na no na Dr. Dufo say sika de bibia ama ho akwa atwe wo Ghana mu no enu ntina ma oman ye breti abenesa no enu ntoso ono se NDC amanyoko no enya tumi no na babe party a wo mo babe bu oman so a enu mom de betutu akwam no wo be dane sikasem na ni kura Dr. Dufo ekasa na o kire se oka esanso nim de waye pen o se abra na oyo so afo hwe Ghana sikasem so wa fimpinu ne nkro no na Ghana yesidi no o ton ba ko na enenam 1 cedi 20 pesos na uyi 1 cedi 20 pesos a unya dollar ba ko na so se odi mfie nan etumi ye adwuma ma dollar no etiba fam kra bedu 80 pesos ama cedi ni nyan monyam kese pa enya no nko Dr. Dufo say abia no kuta sa dibre no otumi so ye adwuma ma se ye tutu nneomam ahode ade tu nneomam no inflation so oboa ma ne tiba fam kra na tiba fam no so anwo kura gina pintin tisaka pintin anko babia oso tumi ye mane bedu omutitemu enkron enti we chesa mpa di onim kwan ane asoma no na di enim na wianso yenso kane ahwere ni manadwo enti Dr. Dufo say ono de kasa tentin we entoponko na menponso we enkasa enu nti oka che Ghana foni na se wo ma endi samanyoko ni tumi na so mo tumi a yesikasem ni titru die wo manya hwe kra ne na nya no wo mbe tutu nyoma amana gina ne naso kono no akofompa enso ya ba ya be dane ni eni se tu na no ya ba sa de kofompa na cedi o dollar tra o be nya be 1 cedi 20 pesos yeso mu no enfie na echi no dollar tra na cedi 80 pesos na echi se enfie na ni na cedi no akofom 60 pesos so and then we say afei the inflation ya ma enema bo ehurufisa no ya ma inflation bi gina boko about 31 months. No inflation below 9%. So it's about 8.5, 8.6. 31 months. And tina niyama bo enkoso. Ejina sa tinama omanu hoto be businessman na we bibia kusa price no bo no ejina se no etisa bio. Ye ba sa sidi no a inflation sa no. Ye be sa ye ama hoto aba. Dr. Dufo na abribi atwam. Oyo so afo hwe Ghana sikasam tutu so to aso kan biem se die wawi dawro abano ana wawi dawro nankasa no kaso bawe na ba ya ngina chinye na die oka kwosini se osi ebiem ade ba ko betumi ama Ghana sikasem agina pa ye eye kokokua na osi kokokua so bo emamu a ye de omanim dodo na ye de omanim twitwiri fom pa de sade akukwa didi ye de na no twitwiri fom ye de omanim twitwiri fom pa koko ni betumi abra do atibosio atwa nkrampa na wo tigu ne so na tetenhwa ewe no ene de akeka ho ene de ehu na no ohu ewo koko yo na ni na mu no afi ba ko emeto so no ye kase ya tuma ni atam sopibi ni ade atoso yes ya to koko na mo de boasafo hene eno na Dr. Dufo say eya abro pa eno mo bo no na on de ohwe obeba say oba behwe ahye koko ni mu kena anyesa sa de nyoma guko de koko okua ne sa de koko dwumadie kono ebetumi agutam ewo mamunes gunsu a ede asem kase beba pa esanse koko ya de bia aboga na oban akutai wo sikasemu babiri mfunhye duama akomako aduasa enti koko de se wuyi wo mu a ebua pa uyi ni frima enyeyi send this ya ba ebe ni mepi ele koko no kwa le kofom na hwe yira ya ba ye trama koko no emu na papa no hwe if ya seseka every year bia ye mo 20 million koko ma silence no munua na koko no ba no mai na koko farmers almost come no musem o ma no so yin papa mfra koko no etonwa twafo no on fa cedi no dollar no aba na fa enti enya de cedi 1 block.
eni amuti yei eye kane oswafo a na ohwe Ghana yesika sem toto yeso emprempren de oso opeso tu franka emma NDC amanyoko Dr. Kwabena Dufuo Yepim so na yakuyanim ewo Onyubre Kasiebo Ahenkan 3.3 FM so na wo ayensan foforo emu no eno so ayamanwasam kro na sade edika bo nkyeremu sanya kopon ya adoma ene edame mende di anim ya mebusum de to so du miensa NDC amanyoko na tu ayen esi ahene atwetwedo ne akukudamfo won bo momkoto santene na won makwakoto aba ade ayi kandini ade ama eye amanyoko no mechedo betu franka de ama mafimpino ene eye aduonu ennan sanso no won ma wamo ebepre eye mrasebedwafia kunya no ewa amanyoko ni dimu obesu awdo so no ombechi wo musunso entonto na epipam no kase de ewuhure ye ahyase a ebobode ba abon no wo sanzam no efrase o ene yeyi we di afrim ana medinim ana na wama ye misei enwo sanzam na ekoso okwa asantemantam a abatuo mpesu ba ko ebutu wonom aye menhia south na ewonom ana tuo ni ase agnom wadi samanyoko no asore waka adi koja bo muti omonan ne womo ensa omatiasi montre so omani abritwo bo ye chobo wo ye ana omo atiatia mu ana samtrofo tube omno muso mo se na mo ha one san ede na atomo sebsebe mpredua sakafracho modie na awuo ntia modi koja bo muti ne monsai ana omo kire mo se o omo bia nwu ya na so de atoom na cheso omo bia wu omo ye yi ene asimu monkyere mu ne ye ya bia ya sum ye pese ye tiem eno ana eye opanyini ba ko odi wo manim ono ana akopiem ewo eye Crofrom CPC a woye coordinator edema NDC amanyoko no wone mo branch e wo no mo eno so esemansia south abato mpesu anase na eno ye Owura Daniel Apia ene wo kire mu se eye bibi ni nyina ni se ubepiem ewo mansia south abato mpesu anu so wono ma wo kire so mo branches no mako wo ha ene nso 707 ana wonum ewo na wo kire mu se omukopija abon ombe yeso de ato aba ne de baaya wo hye nkrofo mu din wo eye enkata ni mu a omudodo eye ahanan aduonum emienu 452 ana mu kyem se dabi anya bi mafirim hwam na ayira wo mu na yede na omu yira omu nwuye omu tiatetfo asase so na so mu din ni nkrata ni mu eno na mu kyem so omu ntiase no nti omu kyem se safo so ye yi omu din nyina afiri mu no omu hwehwem a omayi omadwuma ne omasedie bia se ekuoba ani omo twere omudini omo twere omudi so ye to omo so aba a omo so akoframa mu so aye so omo behwe no maboa mamanyoko na yakono ampa esuso omo so akoframa mu so aye no man kana sa omo no kwa omo to omo asiwo enfie polepole enan nie omayi adwumaden aboa ma NDC amanyoko no ekoso tote na yeden ne durabato so de a yeso omudi ni nkratam amuso omontiase na no nti omamma NDC amanyoko no mpanyufo don hwere mako aduanan enwotwe 48 hours says omamma no omamma mechekere nsem afa nkyere won mo empo de omu hia ne se omudi omehu sasa de hye ayi omudi afrin kratam mu no omudi wom tiawa na asem anu anetu akotoro ba bi etwene sa nya sa pa de a won behwe se omobekọ ayasende bia no makọje nkrata dia begina so no omasi ayabato na no kwan atitrupa ne asantemantom omma abato no koso da biara da na meyentie ensam no sade eye Owura Daniel Apia bonkyeremu no edemayen. These delegates bought their forms, paid their approved dues for 3 months, and met the conditions of being a member for 4 years and counting before the last membership registration. Members were adequately vetted by Dr. Mrs. Mary Ewusi, then Deputy Women's Organizer, and Mr. Solomon Anane as the regional representative. 4. These branch elected executives were subsequently sworn in as branch leaders and delegates of the party by these individuals. We, the leaders of all the branches, would like to inform the National Executive Committee and the Functional Executive Committee to speak up and caution individuals aforementioned and call for the removal of the suspension of the branch executive that barred these delegates to partake in the 13th May exercise within 48 hours. We would like to seek injunction to halt the activity, especially at Ashate regional election. Abusiafo ene eutwagu ye ewo wasumoi okopiemu ewo eye asantemantemu a manhia anafo abatuo mpesua so NDC amanyoko ne nkorabata
eno ewo CPC wono CPC Crofrom wana ye coordinator Owura Daniel Apia ena wote ne nka no ente bia na womde ensusua bi kokotom na hyebdefie anim na ye amamre bia won peso mo yemu nsakaye na sede bia beboa ma aban no atumanya sika bia esombo be ye 4 billion na ode aboa ma omampunto ne kyekye no atumi akoso we nam so amasami ken womde sensusua kotom na hyebdefie no akase won benya ndomdodo no agye atum sampa sama amra mudia be ye mu nsakaye ne agye atum ne de ahye emra ne mu na atumi de dwuma na amamra mekan wasemi eye passage of revenue bills na enunu koma womo income tax won person mu yemu nsakaye sabe one da ono eno kan ho na excise duty and excise tax stamp eno nso ono mo na no krakra no eye growth and sustainability levy bill eno nso kan onioma miensen aban pese wo mudi dwuma e wo mrasheb defie na atumi aboa amansakra ne mpunto bi aba na eno eno mo kire se sa mra we so mo ye nsakra no mo dituma ebeboa magana aban anya sika boten be ye 4 billion na obetumi ede ye mpunto dwuma aboa mo man konkron Ghana akonanim we nam so amasami ke wo mo pedom dodo no mo de age sa mra we ni na atuma ye mu nsakaye ntino enam so mo soafo a ohwe Ghana bonsem so onukro ya yemna shebdani emade hia ewo ofanse ayirebi abetompeso aso wa puemantemu onumnyamfo kojo ponkroma aka Con1 edi atudwa so sre papa we de kotojo gufom sadansayem o sedom kuma ewo Ghana mra shebdefie ene wo momu na hiani na wo mra shebdefie sei omunna momakoma mrafom no monte aban na sno munna anya baako no munya dodo no nka asemwe no munjintum se de be ya esabi we beba be di dwuma na aboa ma aban no anya sika dia yempuntu dwuma onumnyafo kojo pankoma kire se ban sa mu uji atuma ekone mpotem ebenya sika edia yempuntu dwuma aboa ma nneema baako mienu bia anwe ne se yatumi atwa ma na fifite onumnyafo kojo pankoma ene semtwofo kasa no ene osisu dua se yampa sa we womu yensakani na wie no mjutum se wi aban no enye sikakra na enye 4 billion eno obenya fisa enoma we mu onimnyafo kojo pankroma se obese dom kuma wo Ghana mrasheb je fie se so mo pese aban na ni swade hunu bampa na botaya wo mo pe sikaso mo pese siye no so mo pese bam ampa dia eno mo nyintum na ewiase ni na tie nkasa ampa Ghana yesi ade ayeyo na Ghana yenso ade sai a enye se ye hu ne eton na epro da bia wo so ye hwangaza ne atumi atoto ne amana akoyi onimnyafo kojo pankuma na desrede eni. What are the tweaks that can be made to the current draft of the bill as is, so that we can find a good middle ground and still close this about 4 billion gap that we need to do on the revenue side? So I'm not even too fixated about arguing with Guta or AGI or somebody. We must find a certain decent middle ground that allows us to close this gap for our collective good. To our colleagues in the minority, I think it's clear as we go along that we need to work together to achieve a certain objective for the country. And so sometimes, yes, we all get tipped up, whips are put in place that let's do this, let's do that. But I think we have to look at the country's interest at this point in time. The world is ready to help us. China, Paris Club, external creditors, we have reason to believe are all with us in a good place now. Then they are all looking at us to see whether we as a country will get our act together and help ourselves. So my call, my appeal is to us in government, those in the minority, those in the economic groups, that we all need to find a certain common middle ground and ensure that at the end of the day, these revenue bills pass and we're able to close this 4 billion gap or so, and then be able to cross this threshold for our collective good. Eni amuti yeyi ayo swafo hwe Ghana man bonsem so oye mrahye jani ma de hye wo ofansa yirebi abeto mpeso aso onimnyamfo kojo opon kruma aka Con1 na asemkro ye aho na no si ya pe ena domkuma no so womo chief womo whip domkuma na whip ayo onimnyamfo Gavins Kwame Agboza penyini cheze sabi ewiase se enwa no wo mekwadidie ma ya yenka fufro ngum wo mekwadidi wo ma ya yenka fufro ngum sanso odi agromu na besa de oka kosini se o se Ghana ban prempren district common fund no assembly common fund no aban de ka 6 billion on TI
enso wo ma ya ntutuya so mo san de nyoma foforo free aso ya hwe Ghana sikasam so to nyoma bam na hye dwefie so mo nyintum no mo mfa ndi dwuma ena owura agboza cha se hwe omo ka mo mate ase enne ene ochena se saban no entua common fund 6 billion ama assemblies awodro de de wo mo ka no neso anya de sefata ma aso ya hwe Ghana sikasam so mfa adwempo da so mo de bibi bam na hye dwefie na wo mo nyintum wo mo na anya ba konya ye uya ni asama oti ni pano no abaguso na osin wadi atum papo bonio joma ye na edim hiro dodododo oru agboza se wo mo nko ne san biem aviwe wo ma se sanwe mam papa enti ontua district assembly common fund answer wo mo de nyoma esafata esiwo. It is quite clear that since 2018, Common Fund is unable to receive an amount of over 6.2 billion Ghana cedi, which is money due in accordance with Article 2522 of the Constitution. And my colleagues on the committee will tell you that it is not an option for government whether to pay the money or not. The money has been collected in terms of tax. It is an illegality for our Honorable Minister of Finance, Ken Oforiatta, not to pay those monies to the assemblies. Today, what it means is that there are many assemblies that staff go to work and do nothing. Basically go and sit around the table, do nothing and close. As a result, the assemblies are unable to provide the services that are required of them. And this is not good for our country. We are calling upon Honorable Finance Minister Ken Oforiatta to sit up. It's not as if the money is missing. You collected the money through taxation. So you have absolutely no right to breach Article 2522 of the Constitution. Onipa amotini ni ono na ye donkuma ne hip. Onimnya for governs Kwame Agboza. Na mayapem so na yakuyanim na ayamanwasem ni mwa ne yegina. Yede ani kyeremu ewo so no kokroko amanyako New Patriotic Party wonu makache. Na sem no ekasai opanyini ba ko di amanyako no mutitima pa. Na so wodi ni nkui ewo akosibro ni hwentia ekrom USA ban ni mu. Wa medical doctor ewo honomo. Eye doctor ata eye Kennedy. Na opanyini di Zambia tudwa wotrem ese watete ese ye akane Ghana ma panyini owura John Dramani Mahama serem sejata bale ba mbode che konkono opanyini wonenam a wo bonto ase tuan ni ese no mo andi samanye koni mu mani tumi na won hwentu franka fa mo ma fempino ani aduonu nan na wo chem se papa ni di Zambia tudwa ehu hia pa se wo bia fi nani na wodi nani di akire na afenso no wo kire na dre ho wasi ne se owura John Dramani Mahama kire mu se so woba na Ghana fo etime gine tumu biema na kwanya so ma mampanyina Ghana mamra no be mu sakiraye na sakira na wo ye no obeye sede be ya akwanya betimi ada ho e de ama obi a usha ne krata asema oye Ghana ni na afi wasan so eye amanfofro so ni se wono na sisi akodi USA na kwatimi aboa konkodia na wanya USA fo one more citizen card ibi na ekura no anu no kire mu se we USA ni na wonu kura ya so tie de ekura no na chi a na chifri Ghana na wasan so kura Ghana ya wusuo nkrata no so sa kire so Ghana ni de akosibro ni friend say dual citizen no wotire mu say eyesafo ni nyina owura John Dramani Mahama so oba bema o makonya ama omo so atimenya dibre ewo eye Ghana ya mamuo enso so emu na no ana opanyi kire mu say eyasem bia yasem papa wose yasempa esan say wonu ma mu firi Ghana ekopiem obi ma so kodi pa no so munya sika eye omo san so de ba wonu mu enchi ebe ye wonu mu nchi ye pa ma no matimi ekonkan na so wotire mu say obetimi aka wa bra won suro obi a without fear of favor no wotire mu say Ghana fo wonu ma omahwam omai ebo omai esai omai kwa ahoche na ahuyanye mu no eye mpanyimfo a wonu mu enye dual citizen ana wonu mu kura womu de omu ye Ghana womu jo mu di se oye de Ghana fo kroje waso omu mom na ese oman no esanse se obi fro oman mu kodi oma hofro so a ewo mu se wakodi obi ma so de na so da bia na adwene ni na bibia wo na chi esanse wo kai se anya hwe kura na busua anana afuruma ese Ghana yani akura Ghana na asiana na dan kwaku fadu boda a odi tu dwa se
year of return mo ma kodi nkrofo man so momra fio no wase so oba fie na se akunya to no bepa bia dia wase aha ya ma woni bi wase wa nyina kire sen eto no de ogidi ye ese braso se wonu mo mukura dual citizenship card no wase mo ma kwanya na wonum so nya dibre e Ghana ha no mo kwa na betimi aboa mo ma na timi akonkan se so akwakwase broni kuro ma kwatra wa hu se de o system no se bete eti uma na kwanya wo hanum a obetimi de honum so nim de ni bi de abaha ama Ghana atimi akonanim eto no de ogidi se woni owura John Dramani Mahama Srem Segata de hye woni ne ya adwene pa se hu hia ese ye ntotoe bi sa. Respectfully, that is a red herring. Most of those who have destroyed Ghana have been people who didn't have dual citizenship. The people who are running our country into the ground for the most part are full citizens. So I really do not think the mere possession of a second citizenship would dilute anybody's loyalty. There are people who live in the diaspora here. At the mention of Banco or Fufu, they start salivating. They dream about Ghana all the time. After all the progress that you've made and how well you are paid elsewhere, why would you care about Ghana if it was not for the love of the place? As they say in Akan, that is where your umbilical cord is. So actually, the people here should worry more about our legends than Ghanaians should. And it's ironic that from time immemorial, Ghanaian governments have always been willing to offer citizenship to Black Americans and other blacks in the diaspora without worrying about their loyalties. They say, oh, you are African, so come home. Ahenkan FM. Abusiafo opanyina wote ne nkan. Waye opanyina MPP amanyoko di muntentima pa. Na MPP de wakodi obi manso a wodi ne nkui. E was man mu se medical doctor bana pomden nsemu a ene wa ben wa bidiri wo mu pa so. Dr. Arthur Kennedy ana de shimamba waje na nudisem ato edwano. Awrewon sama be kansa ene se wukọ gasa otimensi ni mo nkrampuni mantemu a asohe den ya dankram akomakom yensa aduregu enipa so na de ya tetene se na ebi ya adwuma ebi nso eye asolema na anse na ebekuma kwakọ tiima nkasa no yaman bofo wonu nti de tie bia waboabo no abone bede tubi mane ya be frɛ no so na kasa anse na ebekọ no mepacho Jubilee Hospital se den na ye yale said in succumbed de one now frame wins and sumamino. Said they come to one now compared to nature quano. So yaria hospital. Neja made them yamitia me yami numedru and no abaco. Now we have for your house made them in numedru. Trow Obuanuma and Kikanki cancer and Motuania quadro. Not to Tunsa, Bon Safi, Yadikitu Abi, na airborne toa, na afi bedu baby na how. Me pacho so yale na ko Jubilee Hospital se ebeje wato ana obesan kono doctor fo gina so show kama wo mo laba test bia wo mo rane afin so pharmacy no aduro bia won sa beka bi wo ho oba wo fafru se wunya kono mo na obafia anese fo ne wo ma eja wo frew teneteno de obeye ne de onye de obedini de oni de obehua ne de ohua de obetafre ne de ontafre de obedini de oni oh baby obewura ne baby onwure na wo mo teneteno nini na yese de be ya obewo afa ho afa oba na bofra nso enya hoden mapa nti umpewe na apedien opedi obewo akwada na afi agbadado a ubehunu mfie makomaku dunu mfie makomaku aduonu 20 uhuni ti na he ne kon pa na rekra ho enyo mu amamefo na kwadro ne ahwe yo manyenti ene nneoma bi omu ndisu nti ene mankwada bebre yesa entimi pacho eya akọ hospital papa ne emu akwankyere papa ne diso ne wo na obanye fetenten gram kama be ma ne bomba entre teza asase oba nso onya hips nya bibia kama eye Jubilee Hospital ena afinso oba ebia na asa kwanhye biasi onipa bia kwanhye biasi ye pebe bia ginipa nkwa mumfa nipa nko Jubilee Hospital enfidio hono uni hawo ultrasound and ECG scan machine ewo hono mo Jubilee Hospital ewo unity bia wo maye no eye clinic eni nko an dwuma no mudi eni nko an enti o de osori aso o de o da on pelite ade yesisi wani so na wani eye ojenjen o da sori na wani ayeko obi ju etumi yeko na afintintini na woso no na ebia yellow na ebia green ehu papa obi nso on ma enya kokko but yimpe pa o chenagina moa me pa cho sa nyuma weni na wo fam
wani no sɛdeɛ tie no enwoma asesa fako Jubilee Hospital ko bisem na omonhwe ntu ase ema wo esechi yadeɛ animo jabroso wo mudi ho dwuma pa me pacho Jubilee canteen wo ho fruit cocoa banchi body fufuo akpele bibia obenya bia to provision so cash gbe insurance nso ye adwuma frɛ 0244 575799 0244 575799 ana 0241 784 645 0241 784 645 now ni Jubilee Hospital mpenfo ending sawo ufira chuma boabo na wo call dan ye frɛ baabi amantra ɛhɔ ɛna Jubilee ebutu na Ghana rishimama nyakopon ɛyɛ adoma ɛyɛ ɛda kwasia de di anim ya ɛno ɛyɛ me bosome ne de to so du ɛna afimpino ne aduonu miensa ampaya ebedwa sɛ wa mamoden ama mepiem ɛwɔ Ahenkan FM aboba no ya no ma na ne waya ho esan sɛ ɛno ɛyɛ da ponda yɛ di asi no ma yɛ de ɛhyɛ yama me no mu nyina animonyam na yama wo ne mu mo ne mo piafo sɛsɛbsɛbi mpraduasa ofa yɛfunu na wa bre da wo mo yɛfunu mo no wɔn mo amia yɛ ne ankuyen na wɔbɔ moden de ba tiasfo asase so sɛnkanya sa ɛka Ghana ahwera de bebre tie bɔ ma ba so pa ahyo manimonyam kɛse tie Mother's Day a kyerɛ anya de ketwa na wa ni tiase Mother's Day so de Ahenkan FM yɛnini sa akwa da bia no yɛni hwe kra ne pose yɛnsɛm na kakra yɛwɔ yɛyɛ nso so a etunwa pa ɛgye ne homena babia etinyagopɔ yɛ atoma afiwei Mother's Day no de yɛyɛ nie ɛyɛ anwamo party ɛne yɛ ba bɛyɛ na sa anwamo party wɔse me maame mukase na me maame mukase ne de ne de we ni sei no ya ma akonya ama maame bia wo bomoden obaba no bomoden ma ne metwe ne dini na wo betwe ne din e wa Ahenkan FM fiduam ya no ma free ya nyine takonye ne sempoa wo twe ne din wia Yakopon ya adoma fiti sa be ya mekase ya tima ne ba betwe ne dini kopem Yakopon ya adoma eda memenda ene edi besie wo twe ne din wia na da kwase da ne edura wo maame no wone obaba ni nyina munyina mumomumra siwe kura be ma so timi no anwa mu oti be ma so kura mgide so betimi ababi be ma so timi no anwa mu ati munyina mumra mo ba ene wo maame no ye mo akunya tena so na ya ma papa ne yehu ho na oba no ono so no anwa mu no onwa na owi a wa test ahwe se de wo chen se be pe no aye na ene se pe no aye no dia na ne wo achede bebre na so o de akofie na achede no edoso pa me pa anwa mu na be no no fa hwe ma mako emo na nkasa anwa jene enchene de yeka wu bia no enya wasem o de an sesebsebi ka flash o do na du sadu na ono maame mo aba mo ba pe bibibia ho dada na afi no mo aba no aduane na ame ahwe na achade na binie de odi kan no okuta ne nsam achade fefe no eye fridge table top ibi no de akofie aja wo pe drink bia abobọ na emu ayehia odi hyempe na cool ne mu adwo kama na obo agubo ensuo na de agum kama enu ati de otoso mienu wono so ne nsama chade fefefe kasamfonyi TV bi 32 inches ososo ya odia odi be kofie free fan form enu ati ana de otoso miensan so wono so ye bebo moden wono so ne nsama chade rice cooker bi enu so obenya baako no so de akofie onso kwa jode akono anu amu ni bi woni fie na jode ne ma mo awofo mo so matimi andwa na no matimi akonkan atinyakopon ya adoma Mother's Day ni de we edewu ti bomoden na ebre no donko na dwumadi na kasankasa be free ase donko 1pm baba ne free ase kama ti we be kwa asori abansa menka se anwa muntu nkwa asori bra wi ana oba ni nyina mabu maba na afi yetimi ayama na yefe mepa cho se opese wo betwere wudin a na wa bomoden wa frɛ emmai anaso wa frɛ kontabudie mu amu achichiri bencheye no se wo ben dia wo de obetimi Ahenkan na fiduam ya no abepeke wo forms kama 0554 171 393 0554 171 393 frɛ na efa ho ebehye dwumadie no anso emu biwe eye anwamo party for Mother's Day ye ma me no mo
ye mamumo piafo ne ayiko se wie nso enwie sada na ye ya nwa party no ye gine ma aha tana ase na afiato ayifo ya no mfo no tino nyambo kwasi ada anwa mo party ma yenhia na we no ane enhwe de onimu no obi begin say anwa o de ye gun he obi no anwa mo na wodi ana echiu se ni anwa mo mpo bi so anwa mo ni bi wo no matim say yes say sochi me pa anwa mo pa ti adan de duru a na am so me nim noa je duru na noa na nya da me hu obehu mechew ye toa anwumre no nsia kan kase no so no asuguso ya wutie ewo Ahenkan FM wate wasum abra wosama ye boy ho aba ba kenkan kase abra ewie pramtu brade no ebeka nsa ewo fiduamia ne se okọ old botiano ewo gansa otmensin mu nkrampuni mantemu a abra wosama asini se asodan ya edin da so eye the word in action church na se wonum nsam no eye bibi ewo asodan mu onomo sa asodan ewo engrampuni mantem no old botiano na eya dankra to aso makomakom yensa ena wom titewa ebi wom yese bi wa edan mu ye adwuma ena wom so ebo mpa ba komye no bi wom didi dwuma wom wanse jim adankra makomakom yensa bronsa no eya so dan ebu egu nipa no so ama enya asem ketoa na we na yamane boni Bernard K Bentum aka BKB ene woma na etiwonom woma ehu de etua mangasa edi nkomo no ena mo kire se wom de mo ye adwuma mu anse jim papa baako a Bernard K Bentum ne kasai echemu sei ekire yen na me ye juma wa ha me ye juma wa just ko janse old botiano ti anopa be 9 to 10 mo ene ehun se juma ye fo bia be ura inside omu ye juma ti ye wo ebo be 10 ko na na ehun so e bia ko mu na di omu aba bonti abeto esuo a omu ura inside ti ye ura inside no e da no omu si e hihye baby glass mfifi no ye glass nti omu ura ma na ehun se glass no mfifi glass no start pai ena enyina ye focus ba e dan no hu ti ehun ye the next minute na dan nyina e ba afom nti e ba afom no mfuto aji ha nyina ne masa entumi wuramu ana sport no se yakofo obi me try wuramu no me ntumi nkome ne me na me sasa mechi na me ye dede me frɛ me nuanu mu a omu bebo a ye wuramu no na omu miensa na epia bonte no de omu de omu gina compound na asa na ye betu omu baako na opia asa na dan ne jirigu no so no ye hu se ne body no wo out edan no gu ne nan so ye frɛfrɛm tietie mu we di hama bae we di we bae na ye peja na ye timi bo anu a ye di ni call botiano pon clinic ye nim 5 ene ye hu ye se omu ba bonte baako di de opie free ha edan no bu wie no ye yi baako no so wie no no so nya kwan pie free inside ti obe collapse wa ye di nso ogu no so ontumi nkasa na ye di ono so 2 taxi ma ye di koka omo ho nti 3 ni de omo ye strong omo pia bonte ba 2 no na ase omanya damage kakra bi wei eye owura ba ko no na dwuma obabi aso dan wona word in action church ewo old botiano nti oni amane boni Bernard K Bentum BKB enedi nkomo wei na penfo ka semisi edu amanfo so ana yakai yanom wei amama kai October abosomne de toso aduonum ewa afimpinu ni aduonumu pepepepepe October be na finhia miensa ena batabi dan so no so dan enko de na bro 3 yim enipa 22 kenkran ajimpomo nka bi eyiwo mu ni na afiri hono tina awre ho papa na de so botia no yi ena Gasout Nadmo deputy director in charge of operation Wonder Matthew HSA Saura usama esi obotiano nei ochemu pencha inka news say enipa makomako enso enomo ho kan na enso no se baako ede ano odin papa mom de omde no kokolebu won ma aka ne de won wo obotiano polyclinic e won chen wa ene de omagu omo hwe won na de aka no not before betena se ayantutu ne ba bia ekofa weni na ba de nti edan esi won madan kramia nsa etumi dwigu isano abronsa won baba ko nhwehwemu adinya no aba betu dwade meka ni na dimachi wo Facebook live na bra behwe ntie owura Matthew Wonder Asemni si ya bae no nyame aboa ama experts abehwe akwase ho nyina ahwe se yeni life bia wo ase ho and omo pranso na ni pass 7 nti since I check ya life bia ni ho ne de ene na ni aka nyina ye assembly no engineers no I dey found this beba out ahwe what the cost it
for now we can't say anything till the engineers themselves have come out with their funding. Your next step is to say no, you're quite tenacity. I share the cost of it. Now they found this number out. Now for now I share near but you have two and nine so I share almost prepare no. Now I share some more not modibe more so na ehuni Onipa amotini ni Ayenkan South Nadmu Deputy Director in charge of operation Wonder Matthew and I see su diacha yaman boni Bernard K Bentum aka BKB ewo old botiano ne the word in action church a dragu omanfoso ama ankoya sempa yenkwa omasomne yaman boni Bernard K Bentum aka BKB bemamu majo empombo kodie Mensumu wadin party sempa bwana na shi Yesu Kristo de kon sempa kanu anteda ena odi wu sori ko wiem Bernard eni a wo sende ma ye no ye tie papa ba ko na oben asodan na hu de tuam wa kirem ena Nadmu Deputy Director onu nso a kirechem kakra se ye dan ye abuya akwakwo ye ho ha we Ghana akoba senu obia wo ba bi obefa nafa sai na akosi ankasa emusima akosi sai nipa ne hu bia ka ho ana ebi ni asase na se biem wo ma prepare no so mo te sai wadaroma ma ehu dia akosie mini ande di kan ma minchia etifu a omutie Ahenkan FM FB ba kan kesi na ma minchie obubia so onhwe e wo Facebook na ne tene se ene bo be 11 nya yinya ne ntie se okukupi mu bia wode Ajesco Junction no the Africa so ana wo kwa akra udru old barrier kwan no eda wo right ama wani kire kokrubete se wo kokrubete botiano a bia no wode Ajesco Junction na aso dan ye kan wasemi e wo kwan ho pa aso dan 3-story building na tese eso a no hoso efe kama ya to wo de yinyina atwa wosi a amanfo kwa itimiji ede reception any refreshment wedding refreshment ni ade nyina no omutimidi ye edu koto sedan fi obi ni wo betimi akaja se sabi dan ehwa aka ke baabi anaze ehwa ye atitima bi antine dan no bibi kutue bi edan betimi edwiregu anampo to se bi a ataso nsuo bi ena fi brone no so ena ma bibi sa esie emu bi eni wa ekoba ne sa na nyetene hwe eja anapa no na enkofu bi ba wo se omo be ya so ya se mo bobo mpae timpa boni mu ana adwumafo makomako 7 e ba ye se omo be ye adwuma ba ko mienu bi wo aso ni mu mo che se mo ye extension enti no e ba ne sa no mo bo mpae no eja ho e ma mo be ye adwuma no se oja mo sumu ye adwuma no dru ba bi ane omo ko ye se mo ko pe bi adi omo ba ye no na inside you no come yakọ ese won se minia wo the pressure